Ovdje su krive sve, jer oni su dogovorili ferku. A ferka je, znači, idemo da se bijemo, pa ko izvuče deblji kraj. Ovdje u ovoj situaciji ne možete vi ni onu devojčicu koja je izvukla deblji kraj da abolirate odgovornosti, jer je onaj isto učesnik i dobrovoljne pristupila toj tuči. Ona je samo žrtva u tome što je dobila veće telesne povrede u odnosu na ove druge. Tuča devojčica ispred škole o kojoj priča cela Srbija posledica je toga što se mladima niko ne bavi kako treba, ocenjuje predsjednik udruženja Korak napred Radomir Jeftić. Sve te devojčice koje su učestvovale u incidentu, sve su one žrtve. I one nasilnice i one su žrtve, jer i one su žrtve nekakvog prihvaćenog nasilničkog obrazca ponašanja u njihovoj sredini. Nama je zatajilo nešto što je dovelo tu mladu decu da one ne prepoznaju nikakav autoritet i da sami grade svoj autoritet na najprimitivniji mogući način kroz nasilničko ponašanje, jer se jedino to prepoznaje kao afirmativno u cijeloj toj mladoj populaciji. On kaže da su poznati keramičar i nepoznati Mašin Bravar iz Kruševca odgovorni za zatvaranje centra koji se bavio mladima sa rizičnim ponašanjem u tom gradu. Mladima se u suštini na pravi način niko ne bavi. Ne bavi se porodica kao osnovna ćelija vaspitanja te dece. Škola je davno izgubila autoritet kod mladih. U školama nemaju vremena za mlade ni za elementarne stvari, a kamoli za neke ozbiljnije razgovore. Centri za socijalni rad su prebukirani svojim daleko prioritetnim problemima vezano za socijalni status ugroženih građana. Upravo zbog toga sa nekoliko kolega pre nekoliko godina osnovao je udruženje koje je pomagalo deci. U dnevnom boravku radili su specijalni pedagozi, stručni ljudi koji imaju dugogodišnje iskustvo sa mladima koji imaju probleme u ponašanju. Ja sam se u tom periodu drogirala, završavam školu, prestala sam da se drogiram. Još uvijek dolazim ovde svakog dana jer želim da pomognem drugoj deci koji imaju isti problem koji sam ja imala. Imao sam mnogo velikih problema, volio sam mnogo se tučan, imao sam mnogo prijava u šupu. Stalno sam išao dole u socijalni centar, oni su preporučili ovde da dođem. To su rekli su moje majice za ovo, pa se ja ovde dobrovoljno prijavio. Tako da su škole nama vrlo često upućivale decu kad se pokaže bilo kakav simptom nekog problematičnog ponašanja. I onda mi decu uključujemo kod nas u dnevni boravak i sa njima radimo u saradnji sa njihovim psihologom, pedagogom, njihovim nastavnikom, njihovim školskim drugarima, svim onim koji na bilo koji način mogu da doprinesu njihovoj promjeni ponašanja. Kroz njihov centar prošle su desetine dece. Za svoj rad više puta su nagrađivani. Posle izbora 2012. gradske vlasti prestale su da im pružaju podršku, ali oni su nastavili da rade. U nekoliko navrata odlučivali da prekinemo sa tom uslugom. Međutim, ostali smo na taj način, ja pružam uslugu i celu 2013. i celu 2014. upravo isključivo zbog toga što su korisnici sa kojima smo mi radili uvijek nam postavljali pitanje kad smo rekli mi, eto recimo od ponedeljka ili od prvog više nećemo radimo, oni su postavili pitanje a šta ćemo mi? A šta će biti s nama? Za kompletan rad savjetovališta, uključujući i plate i sve ostalo, tražili su od grada ukupno 88.000 dinara mesečno. Međutim, iznenađenje je usledilo na sastanku sa savjetnikom gradonačelnika. Jedan član socioekonomskog savjeta se obratio prilike ovim rečima. Znate, gospodine Jeftiću, mi smo vas pažljivo saslušali, sve to što ste vi rekli je jako dobro, mi smo razumeli to što ste vi nam rekli, ali ja vama moram da postavim pitanje. Šta će nama dnevni boravak za decu sa problemima u ponašanju kad mi imamo vaspitno-popravni dom? To je jedno, a drugo, znate, ja sam odrastao na ulici i moji drugari su odrasli na ulici i niko od nas nije čuo za vas. I šta nam fali? Ja sam poslije došao pa sam na internetu pogledao ko je taj čovek. Još jedan put pominjem, član socioekonomski savjet je član savjetodavno telo gradonačelnika koje
treba bude sastavljeno eksperata. Taj čovjek je predsjednik mesnog odbora Srpske napredne stranke jednog sela Vučak kod Kruševca, a po zanimanju je mašin bravar. Radili su više od 2 godine volonterski, sve do 27. januara ove godine. Bio je to možda mali korak za Kruševac, ali veliki za neke dečake i devojčice. A možda se baš među njima nalazi i neki novi mašin bravar i budući keramičar.